U prethodnoj epizodi izvinite, to sam bio ja. Znači, sve vreme bio smeh, bio učiteljica. Pa da! No, sad ćeš ti da vidiš. And the worries, dinosaurs, and the worries, i Steven i Stojan, da. Wow. I... To je bila najbolja noć festica ikad. Hvala vam. Ne morate to isto. Sada je u celebritijskom svetu postoje načelni limeta Grape Kids. Da su imali puno zabave, cirkus i noć veštica. U cirkusu se zabavili i još i u noć vešticama isto. I bilo je to 2 zabave do sad. Još su ostale i letnje zabave i novogodišnja zabava uz vatromet i petardama. I naravno da mogu da zabave samo mladi 18 godina, kao što se tvrdite. A ovo i dinosaurusi isto, a ovo su CD Vita počinje. Trita naranđa! Čekaj, šta je onaj novi gost? Gde se sakrio ovaj? Aha. Naranđa, ali novi! Limun! Ups. Limeta! Čekaj, grape, čekaj. Ne, te. Aha! Grape! Kids! Učiteljica Nata Vozač, autobus i tako dalje. Steven i Angry Birdsovi! 10. Da vidimo šta nam tu sledi. 19. epizoda. Letovanje na čekaj. Ja sam dobro čitao. Aha! Letovanje u Cerrito plaži. Čekaj. Danas idemo, kao što vidite, na još jedan ekskurziju, to jeste idemo na izlet na plažu. Da izgledate. Gde? Tamo na plaži ima more. Da. I nazad mu uživate još ekskurziju. A sad idemo na letovanje. Stigli smo. I dobro, kao što vidite. Deco. Čekaj, sad vidite, i životinje.
Daćemo. O, ribama, ajkulama i tako dalje. Da! Koliko živi u onoj vodi? Da nije riba. Tako. A ono koji nas tamo i pokuša da nas jede, a je... Aj ko je? Da! Još i sve životinje je kit. Jo, morski pas. Jo, morska prase. Jo, rak. Jo, žaba. Jo, o, djeco. Čekajte mene. Kasniš? Izvini. Izvinite. Dobro. Ajmo da uživamo odmoru. Da. Idemo se. Šnoge. Ba. Sada svijem. Stojimo palima na blizu vode. Mi posmatramo da ima eha. Da možete vidjeti da je brod. Ko to upravlja? Naradur! Bravo! Zaboravili ste i mene. Oj, ti kasniš. Žao mi je. Ništa. Samo gledamo brod. Ko to upravlja? Jana! Bravo! A ko još upravlja? Kakavac! Ajde. Ko upravlja još? Policajac! Dalo! Sada idemo na hotel! Tamo ćemo naći krevete! I dobrodošli u hotel. Možete ići jedno po jedno. Svaku sobu. Da. Lako noć, sesterice. Tri sata kasnije. Šta je tu? Ne znam, šta si vidio? Nije vada, čep? Kakav čep? Možda je djeco bio u pravu, mislim da bi bio čep. Ali kako ti znaš? Čuo sam u pričama. Kad pada čep, onda se upaše. Tiša, svi, spaj. Izvinite, lako noć, bolju noć. Jeme, šta je to? To je Jemer čep. Čep? Mogu nositi u rep kući. Wow!
Izvini. Letovanje, ajdemo! Nadam se da smo uživali. I mi smo kupali smo, pevali smo i tako dalje. Mislim da ćemo uživati u sreće nastavku u novoj godini. Wow, to je super. I jeste. Da, jeste. Wow, to će biti super novogodišnja matura. Dobit ćemo poklone. Ura! To ćemo vidjeti jednog dana. I danas je... Dobro, a sad se vidite! Nekoliko sati kasnije. Ne. Nekoliko sati kasnije. Stigli smo! Rođena svima! Rođena... Dobro je bilo u našem izvrtu. Jeste, i ja. Isto zaboravio. Hurra! Danas je bio naporan dan na plaži, za ne? Da, bio to najatojući treći dan. A opet, zašto uvijek sve isto? Pa jeste. Dobro si. I vidjet ćemo se sljedeći put u našoj specijalnoj epizodi Nove godine. Dođe, nastavit će se u sljedećoj epizodi, gledat ćete. Ho, zalo, sljedeći epizodi so. Srećna Nova godina, zalo ćemo se u sljedećoj epizodi.